ngila pen wonder dia kata sandor dia kata ka reconstruction kabang itip kasunam kayang hai raja uyang hai akash yang hai kiwai kiyang hai but akapor baru usap penyap kuno usap penyap dia kata ngila yo reconstruct ngila tidak apa jika jadi kadang sahawai kawai buat dia kata kawai apa ni nak kanu kerja ka bala kawang kata kawai but SDRF tapi pun jadi SDRF lahir bani wat ni sekarang berkilat yo mentas kita jual besi besar instan dia di ini ka reconstruction kalau project jadi ka jadi berhak berkumpul pelapun ini di kasih saya kira dalam beteng baju toket berlesi ka kasedir dalam beteng syai Za pun patai company kali kini kerja ka bagi yang mangi mentah bagi penyap nak dia hang tiap kadi yang tiap kan tiap viewpoint kani kerja kadi betang yang yaki skuti suki kanus ni ba merupa pom ni kong por raja orang yang kasuna banyak hakmat raja orang kadin syakadiang budanu anan khamsadin dan akash buat syaka mon dan Vicky Vishal Vicky di pom show Vicky dawat nak tahu bom so anan dari anan kami yo ha na rendang na beta jangka jangka terpeng di habakadu pada bom so akash di hari kata kila bread di kamen beralainut kibra di kamen kasunam kawan catch di sedian bau kayos mo bau liar raja hari kata pada ya ka mobile jom raja pada kelap empat kasunam ya ka bateri pada akash itu nak tahu akash pada ya ka sopti jumu ka sopti dia jumu nilap nak kenal ngilap bakaman dia katu bakal bersnam kawang ini syariat kasi CRA pada saya ngilap XRA lah dan lupa lah XRA itu arah sikit dan patai kini itu ka tim bagi dan indoor mentah idang banyak dan sakoi ka kenuan ba lalek itu menen syandor mentah gidang lesa sakoi ka cekal basa ka suna te garang syuk bor mentan hi ba mendan isu hang tu min hawat min hab tokit yang ini saya kilara kita ne la dan kibir lang thi kibara itu diksar ki phone kami buat dia kena ba hadian kakno kan ni kin sa penyak sa kita uwi ka beriu ban penak ba kadi sa nam pina pun patai pina kata kadi ka jingku ka baningkong kata kadi men hau bunai February kila dan itu buat penja ya ka ya kata kadi jingku ka baningkong bat ya kata ka jingku ka long baningkong ban kia kebut ban penyap yang ini thang ya kamet bat sabu ya kata kamet hakas putih jong kasunam Andre kata ka plan kambut lo kile plan no sini basim jayu ya phone joko sonam pat apa phone mio sure jiran kadan kumalai lagi phone atli kala klabra dia takawai gidang wat takawai to hato ka program ta ka phone mo ban ko tak yurat sa ka por hakit tigis ni bakaja sebenarnya patai kini ka motif juga penyak joki ki ijit kini ka sedang kani kalong kaslong by chance kami kata kabay kila plan pa ban wan shani shawai sedang dai kila plan kaleng nadu nomriat hi but hani kata akbat jongka molokhet pakungat ikila persang abun ki jaka ni dai kamdan lat di hangni pada kamdan brio ka kenja ka jaka ki yatam na di kata kaba kila wan ne mencuai kata hindak toketnya hindak kasi kila dan kili ki balawan ne mandeki kri jaka pecuai kata hindak toket ba nanti kata kila wan asitin ba buat kibrik lawan ne ki juga basim sekarang izin keli kembalong nek sun bineng sekali kecakan dei ba kejing mo ba kila ban tam si tayo pindah penlak sai ya kata kan kali insya ka sit la sistem buat kata ka sistem ru nadu ba sedang hi nadu ba
jahi kata ka jingkri sistem keladan nado ki SDRF ki Fire Emergency Service nom shong hamni no ta ka jingarap te kan na berok liang nam la man chuang tang sit ka dong benta jengki ko ka ti hendai berok hi keladan benta ban jarap hakani ka ban yo ekomet ne ban benta kumta ha nong sukwa nong pi benta ka benang ya kren ya ka tu ka wei ka wat ni la yo Oh lah yo. Ya. Minta inapsis minta ngan khot so jong ki kita ki forensik kin abuan le ki test jong ki Hado kono ba kalau challenging gani ka case man crack ni ka case mar ka involve interstate group mo misyong no. Kalong challenging ka ban kong kalong ba kapuar kala khimba kala buan ba ka presya kabar bade mendan CCTV mendan record keeping kambiang hang ne te kata kala buan Oi, kita ini kena dijengnya kiba nilak, buat kata kapuak lah kimpalak. Ba man hakani phela me cash for men ham satu ke complain bagadon any mental sickness illness. Em kata ka secretary examination kade ka routine examination ka bende kata ka pa ni pha karpang. Andre kata ka refer hi na do kanistasi berwale ka first medical examination. Kamdan he kalau nak buat. Jadi SIT sakat dosi kan pas dikenalkan course issue dan Nusi. Nga try kuma kata ya kata kin apply ka SIT kan syang ba ke kin sapel tu ya dan kam show na ban shim custody but let's see kin hab dan kam di ka custody plus kani ka tokit ko dang kadang ya ri kadang bol ki berhak tokit show buat